Ndahwiriwe nanone aho uherereye hose hirya no hino ku isi ndakwifuriza kumererwa neza nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibasha kubashikiriza amakuru agiye atandukanye abikora avugwa hirya no hino ku isi, ariko cane twibanda muri ko birasumera mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Ikaze aho uherereye hose ku isi rero, dore ingingo nkuru turaza kwibandaho muri ico kiganiro cacu. Muri aya masaha nyine turi kwa gatanu, tukaba turi ku itariki 16 Nyandagara mu mwaka wa 2024. Tugiye kugaruka kuri aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Hari amakuru y'ibanga yaje kugenda ashyirwa ahagaragara mu buryo butunguranye, ndetse akaba yaje gutuma abatari bake cyane baza kugenda batega ubwoba n'ibyaje kugenda bishyirwa ahagaragara. Bamwe batangura kwibaza n'ibyo bintu byoba ari ukuri canke ari ukubeshya, abandi bavuga yuko ata muntu n'umwe wafasa icyemezo cyo kubeshyira nyiricubahiro. Ni nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko akomeje kugenda agaragaza ibihe bidasanzwe byo kwivugana batavuga rumwe niwe. Hari amakuru yamaze kugenda adushikira nyine avuga yuko ibintu bikomeje kugenda bikomerana. Byakomeye rero, byamukomeranye umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Biratebye biramenyekana yuko ari mu Barundi bakoze ihonyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi ahazwi nko ku mayaga mu manuko bw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru akomeza kugenda dusumira. N'amakuru yaje kugenda ashyirwa ahagaragara rero na bamwe mu bagiriwe urwo ruhare cyangwa mu bakorewe ibyo byaha bakicirwa ababo, ndetse abandi babo bakagenda bicwa mu buryo bubabaje cyane. Ntibyari bizwi neza, ndetse n'abantu ntago bari barigeze babitekereza cyangwa se ngo babicigera, nyuma yuko aba babivuze yemwe bakanatanga ubuhamya bwabo bavuga yuko bari bafise ubwoba ndetse batazi neza nimba bashobora kuzobona ubutungane. Icakora ibingibi nibiza gutahurwa neza bikagaragara neza ko ari by'ijana ku ijana, bishoboye gutuma nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ava muri izi nshingano zo kurongora ico gihugu c'u Burundi cacu ciza, ndetse akaba ashobora kwisanga ahandi hantu atari heza, mu gihe ici caha ari caha gikomeye cyane. Aho waba uri hose ku isi warakigizemo uruhare uba ugomba gufatwa hanyuma ugahanwa kimwe n'abandi bose babigizemo uruhare. Turagaruka kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda aradusomera. Hari inama idasanzwe, inama y'amayobera, inama iteye ubwoba yongeye gutuma abanyarwanda bamwe na bamwe ku mbuga ngurukanabumenyi bongera kugenda bakangarana ku buryo bukomeye cyane. Ni karehere nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Akaba ari inama izaba iyobowe na Padiri Nahimana Thomas, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda adusomera. Washington DC rero hateganijwe kongere idasanzwe y'abayoboke ba Padiri Nahimana, azaba ari kuri uyu wa gatandatu, nk'uko amakuru dufise nyine akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose biragaragaza neza yuko Padiri Nahimana Thomas rero bivugwa yuko yoba mu gihugu cy'u Bufaransa, ariko ta muntu ufite amakuru neza 100% aho yoba aherereye. Akaba yaramaze gushinga guverinoma yiwe yise guverinoma ikorera mu buhungiro. Akaba avuga yuko rero amakuru dufise akaba dusumira ko habagiye gutegurwa inama ikomeye cyane izitabirwa n'ababiburayi mu bihugu bya Canada, Amerika, Ubwongereza ndetse n'ahandi, ndetse ngaha no ku mugabane wa Afrika bose bakazahurira i Washington DC ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburyo bashaka kwigaho rero uraza kubyumva muri kino kiganiro. Turagaruka kandi ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa muri teritwari ya Karehe. Abaturage batewe impungenge n'abagwanyi ba FDLR bakomeje kugenda bisuka muri parike ya Kawuzi Biega, nyuma yuko hatangijwe gahunda yo kugerageza kubagwanya, cyangwa se hari kwigwa gahunda y'uburyo bashobora kuzaganywa nk'uko biri mu masezerano, ndetse byamaze gutangura no kwemezwa, dore yuko Leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yamaze kugenda irabyemeza. Ndabahaye ikaze, wiriwe canga umeze neza uherereye hose hirya no hino ku isi. Ndakwifuriza amahoro y'Imana cyane, kandi ibyo urimo kugenda uragerageza gukora Uwiteka akomeze kugenda abibamo. Amahoro y'Imana kandi akomeje kubana nawe, ubana nanjye umunsi ku munsi. Makuru n'ibiganiro byacu tubashikiriza hano kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye ikaze mwese abadukurikira bari ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, igihugu ciza cyane, igihugu kimeze neza cyane, ariko kandi abayobozi bagiye batandukanye bakomeje no kugenda barakora ibijejwe n'isuku.
abadukurikira muri mu bisagara bigiye bitandukanye mu makomine ndetse no mu maprovince mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ngaha ababanyi bacu ndetse n'abanywanyi bacu ngaha bari mu Rwanda, abari muri Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose tifurije amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira kandi muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse no ku isi hose turabahaye ikaze. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero upyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronga ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, upyonda ari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification, hanyuma ubandanye kuzajya ubana natwe 5 kuri 5. Ndabahaye ikaze mwese rero, niba utameze neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye ndakwifuriza gukomera ndetse no kwihangana, wizere rurema yuko ari we ushobora byose kandi ashobora kuba yogufasha. Reka ibiganiro byacu tubitangurire ngaha nyine mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari inkuru zikomeje kugenda ziraguruka, zikomeje kugenda ziracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi, zigaragaza ni uko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba ari perezida w'iki gihugu cacu ciza c'u Burundi, akaba ari na generali majoro nyine Evariste Ndayishimiye yaba yaragize uruhare mu ihonyabwoko ryabereye mu gihugu c'u Rwanda. Ibintu bikomeje gukomera ndetse bikomeje no kugenda birafata izindi ntera nyuma yuko biriko biragenda biracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi nyine bikomerera nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Bivugwa yuko uyu mukuru w'igihugu nyiricubahiro nyine General Neva ko by'umwihariko byaba byamaze kumenyekana, bikaba byamaze kugenda bishyirwa ahagaragara yuko ari umwe mu barundi bakoze ihonyabwoko ryibasiriye abo mu bwoko bw'abatutsi ahazwi nko ku Mayaga, ni mu manuko bw'igihugu c'u Rwanda. Perezida Neva rero niwe Perezida Neva winyegeje imyaka irenga ishika 30 ku mabi yakoze. Rero amakuru yatanguye gukwiragira ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ko ategerezwa nyine gufatwa akarengutswa imbere y'ubutungane akaryozwa ibyo yakoze. Amakuru adusumira kandi nuko ayo makuru nyine yarazwi n'abantu bake cyane. Kuri ubu ngubu nyine abiciwe ababo bakaba ariko bibaza uko bazobona ubutungane mu gihe wakoze ubwo bubisha ari umukuru w'igihugu. Amakuru kandi dufise akomeza kugenda dusumira nuko iki gihugu c'u Burundi ngo hoba hacumbikiye cyangwa se haba harimo bamwe mu bantu benshi cyane bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, ariko igihugu c'u Burundi kiba kidashaka kuba cyo barekura, nyuma yuko kivuga yuko kidashobora kuba cyo barekura ngo mu gihe ico gihugu c'u Rwanda nacyo kibanyi cyacu kitegeze gishaka gutanga abagize uruhare mu ikudeta cyangwa mu itembagaza ry'ubutegetsi rya Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza impagarara hagati y'ibihugu byombi. Atawuzi neza rero niba ubutegetsi bwa Kigali hari ico buzi kuri aya makuru, gusa hari bamwe mu baba aho yakoreye ubwo bubisha nyine bemeza yuko Evariste Ndayishimiye ubwiwe ari we yabiciye abantu. Turahojeje ababuriye ababo rero muri ubwo bubisha, tunasaba yuko hoba amatohoza mpuzamakungu kugira ngo ishengezwa abazwe nyine ibyo byose yoba yarakoze ndetse n'ayo mabi n'icamuteye kuba yokora ayo mabi. Abarundi ni bamwe mu bantu bakomeza kugenda bashinjwa kuba baragize uruhare runini cyane mwicwa ry'abatutsi ngaha mu gihugu c'u Rwanda, nyuma yuko rero abusanzwe ari abantu basa naho bafatwa nk'abantu bamwe cyangwa se abantu basa naho bajya guhuza imico ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icakora rero abarundi benshi bakomeje kugenda bavuga yuko ibyo ngibyo bamwe baba babeshyira, ariko kandi leta y'u Rwanda yigeze itangaza kenshi yuko mu gihugu c'u Burundi hoba hariyo bamwe mu bantu bagize uruhare muri ibyo bikorwa byose bigayitse. Abaturage kandi mu gihugu c'u Rwanda ndetse n'abandi hose ku isi bakomeza kugenda basabwa kugira ngo habashe kuba hotangwa amakuru agendanye n'ahaba hashyinguwe imibiri y'abazize iyo jenoside nyine yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yoshyingurwa mu cubahiro, ndetse abandi banatange ubuhamya, ndetse mu rwego rwo kugira ngo gahunda za ndi umunyarwanda zikomeze, abantu biyunge ndetse babashe no kugira ibindi bakora nyine. Ntihazi rero niba ntaco leta y'u Rwanda yari yotangaza kuri ibyo bibazo byatangiye kugenda bigaragara ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abo batuye muri ibyo bice, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda adusumira canke akomeza kugenda abivuga.
nyuma y'uko rero mu gihugu cy'u Rwanda hamaze kuba amatora y'umukuru w'igihugu ay'abadepite, hatanguye ibikorwa byo kurahira ndetse byaje no gusiga nyine Perezida Paul Kagame yongeye gutorerwa indi manda ubugira kane, imanda y'imyaka ishika kuri 5 agiye kumara yongeye kurongora ico gihugu, akaba yaratowe ku kigero kiri hejuru nk'uko amakuru akomeza kugenda byerekana. Bamwe mu batavuga rumwe rero n'ubutegetsi bwa Kigali baba iyo ngiyo mu buhungiro, bamwe banashinze guverinoma zabo muri iyo ngiyo nyine, bakaba bavuga yuko batigeze bishimira iby'ayo matora, bakanavuga yuko ayo matora atigeze agenda neza. Mu gihe kandi twabonye imwe mu miryango igiye itandukanye, imiryango mpuzamakungu ndetse n'indorerezi zari zayitabiriye ubwayo zaravuze yuko ayo matora yabaye meza, ndetse bakanavuga yuko ari amatora yabaye intangarugero hano ku mugabane wa Afurika. Ngaha rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateganyijwe inama idasanzwe, kongere y'abayoboke ba guverinoma ikorera mu buhungiro izwi nka GRICS, cane cane izaba iyobowe na Padiri Nahimana Thomas. Uyu Padiri Nahimana Thomas rero numwe mu bapadiri bahoze ari abapadiri ariko akaza kuja mu gihugu cy'Ubufaransa. Binavuga yuko yoba yaragiyeyo kubw'impamvu zo kutumvikana n'igihugu cy'u Rwanda, aho kugeza ubu yamaze no kuba yoshinga guverinoma yiwe, ndetse akaba ari umuntu ukunze kugenda avuga ibintu bigiye bitandukanye, aho anavuga yuko mu Rwanda ata jenoside yabaye, ndetse akaba akomeza kugenda anenga imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse gushika none ni kenshi yagiye avuga yuko azaza kwiyamamaza muri aya matora ariko birangira ataje. Ubu rero biravugwa yuko yoba yakuranyije abanywanyi biwe bo mu mugambwe biwe ndetse no muri guverinoma yiwe, baturutse imihanda yose mu rwego rwo kugira ngo rero by'umwihariko babashe kuba bahurira iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, babashe kuba boganira. Icyakora ntiharamenyekana ibyo bashobora kuba baganiraho, icyakora ngo ni uburyo bashobora no kuba bashaka gutaha mu gihugu cy'u Rwanda. Twaganiriye, umenyesha amakuru yacu yaganiriye na Madamu Mwemayire, umwe rero mu bayobozi ba GRICS, guverinoma ya Padiri Nahimana Thomas ikorera mu buhungiro nyine, akaba yabwiye abamenyesha amakuru yacu ko n'ubundi irimo ko ari mu mujyi wa Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, ko kuri uyu wa gatandatu azaba ari ku itariki 17 Myandagaro umwaka wa 2024 nyine mu mujyi wa Washington DC hateganyijwe inama kongere rukokoma izahuza abayoboke benshi ba guverinoma ikorera mu buhungiro izwi nka GRICS. Uyu mutangabuhamya kandi avuga yuko benshi bazitabira iyo kongere ari Abanyarwanda n'ubundi baba mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi ndetse na Afurika, bimwe mu biri ku murongo w'ibwirwa. Rero akaba yavuze yuko azabitumenyesha cyangwa se bizonagaragara mu itangazamakuru, dore ko batazabikora bihishe cyangwa se ngo binanirwe gushirwa ku mugaragaro. Guverinoma ikorera mu buhungiro rero yashinzwe na Padiri Nahimana Thomas, yashinzwe nyuma yo kutumvikana kw'abagize Ishema Party, ndetse biza kuviramo Nahimana Thomas kwirukanwa mu bataripfana. Muri iki gihe rero iri shaka rikaba rikuriwe na Madamu Kansinge, nyuma yuko bari bamaze kuba boshwana, nyuma igihe bari bamaze bakorana nyine, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda atugera bivuga. Nahimana Thomas rero ni umwe mu banyepolitike, ariko kandi akaba akunze kugenda ahakana amwe mu mateka igihugu cy'u Rwanda cyanyuzemo, akavuga yuko atari byo, ndetse akajya agenda avuga n'ayandi magambo menshi yo gusebya abayobozi bakuru b'igihugu muri rusange. Ibyo benshi bashingiyeho bavuga yuko n'ubundi atashoboraga kuba yo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'amagambo akomeza kugenda agitangazaho cyangwa se akomeza kugenda akivugaho. Ubu ngubu rero akaba asanzwe afise guverinoma yiwe ayoboye iyo ngiyo mu bihugu by'ubuhungiro, ariko kandi iyi guverinoma izwi nka GRICS ikaba ngo anafise ba vice perezida ndetse n'abandi bagiye batandukanye, wiwe akaba ari perezida nyine urongoye iyo guverinoma. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abagwanyi bo mu muhari wa FDLR bakomeje kwisoka muri pariki ya Kahuzi Biega ku bwinshi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Societe civile yo muri grupuma ya Karehe yatangaje yuko itewe impungenge n'abarwanyi ba FDLR bakomeje kwinjira mu ishamba rya Kahuzi Bienge. Umwe rero mu bayobozi bayo utashatse yuko amazina yiwe atangazwa yabwiye Radio Maendeleo
dukesha iyi nkuru yuko abo barwanyi mu byumweru bishika kuri 2 biheze bamaze kwinjira muri pariki bagera ku bihumbi bishika kuri 2. Ivyo abantu batangiye gutekereza niba byaba bifise aho bihuriye na gahunda ziriho z'ibiganiro bya Rwanda bibera muri Angola, aho leta ya Kongo yemeje yuko aba bagwanyi ngo bagomba kuzagwanwa ngo bishobora kuba byotanga igisubizo cy'umutekano ngaha nyine muri ico gihugu ca Kongo. Uyu muyobozi avuga yuko kandi muri ako gace hashobora kuba imishamirano hagati ya FDLR ndetse na Maimai Raila Mutombiki isanzwe idacanwa kana FDLR cyane ko muri iri shyamba bigeze bagwaniramo mu myaka ishika ku 8 iheze. Aha rero ngo societe civile ikaba isaba FARDC kuba maso igakumira urujya n'uruza rw'abo bagwanyi bakomeze kugenda barinjira muri ibyo bice. Amakuru akomeza kugenda dusumira kandi aturuka muri Masisi avuga yuko benshi mu barwanyi bakomeye ba FDLR babaga ahitwa za Kazaroho n'ahitwa Paris ndetse na Nyamurangira bahungiye muri Masisi kugeza ubu ngubu, ariko abo bagwanyi bakaba badatekanye kubera igitutu kiri ku rwego rwo hejuru gikorwa na M23 mu kwigarurira uduce twa Masisi dutandukanye, ariko kandi hakaba ariho hiyongera n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuza gutuma ngaha muri iki gihugu ca Kongo ibintu bishobora kuza guhinduka ndetse bikanasubira irudubi, nyuma yuko hari inama zikomeye cyane zirimo ziga kubigendanye no kuba hagaruka amahoro n'umutekano n'ituze muri ako karere ndetse muri icyo gihugu. Bikaba byaraje gutuma rero by'umwihariko leta ya Kongo yemeza yuko iyo bigiye gutanguza ibikorwa byo kurwanya uyu muhari wa FDLR. Ni umuhari usanzwe unarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko kandi nubwo bimeze bityo Kongo nayo ikunze gukoresha amanyanga menshi ndetse n'ubusuma kugaragaza neza ko abo ubwabo ata kintu na kimwe batwaye ata n'imbaraga bafise, ariko uko bizagenda kose rero ngo nuko basanzwe bafashwa mu kurwana nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira, ngo basanzwe bafashwa n'ubundi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Hari ico RDF ni igisirikare cy'u Rwanda kiriko kiravugwa ku kuba rero abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bazajya bakora ikosi rya gisirikare bashaka nyine bakaba boguma muri uwo mwuga cyangwa se bakigira mu bindi bitewe nk'uko bamwe mu bihugu bigiye bitandukanye byatanguye kugenda bikora ibyo bikorwa. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko atari itegeko kuko rero abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bajya bajyanwa gukora imyitozo ya gisirikare bijyanye no kuba ayo masomo rero asanzwe atangwa. RDF yabigarutseho rero kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru. Ni ikiganiro cyagarukaga ku gikorwa cyo kwinjiza rero mu ngabo inkeragutabara zakwitabaza mu gihe bibaye ngombwa nyine. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yasobanuye yuko nyine umutwe w'ingabo z'inkeragutabara ugizwe n'ibyiciro bishika kuri 3. Ati icyiciro cya mbere ni inkeragutabara zitabazwa mu bikorwa bya gisirikare, ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka iva kuri 18 kugeza kuri 25 batoranywa mu muryango nyarwanda bagatozwa mu mezi ashika kuri 6. Ibindi rero byiciro birimo inkeragutabara zigizwe n'abarangije cyangwa se abasheshe amasezerano yabagengaga mu gisirikare bakiri mu myaka y'amavuko iteganywa n'itegeko. Brigadier General Ronald Rwivanga kandi yunzemo yuko icyiciro cya gatatu hari icy'abanyarwanda bafise ubumenyi bwihariye bazobereye mu bintu bigiye bitandukanye byo kongerera RDF ubushobozi birimo ubuvuzi, ubwubatsi, gukoresha ibikoresho bya tekinike n'ibindi. Ati binjizwa rero hagendewe cyane cyane ku bumenyi bwihariye bafise kandi bukenewe mu ngabo z'u Rwanda, bahabwa imyitozo yihariye ukwabo. Abinjijwe ku cyo RDF ivuga ku bijyanye no kuba rero abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bazajya bahabwa imyitozo ya gisirikare nk'uko bisanzwe bigenda mu bihugu bimwe na bimwe. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze yuko ibyo ngibyo atari itegeko. Ati twebwe dufise amasomo tujya duha abana b'abanyeshuri kandi ni amahitamo ntabwo ari itegeko. Ngira ngo rero itandukaniro nuko tuguha uburenganzira
bwo kubijyamo ntabwo ari itegeko nko mu bindi bihugu ko umuntu wese urangije amasomo yisumbuye agomba kujya mu mwitozo cyangwa se nyine mu kwitoza ibijejwe mu gisirikare. Yunzemo ati ntaho ihuriye rero no kuba abarangije amasomo bategekwa gukora amasomo ya gisirikare nk'uko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko biriko bivugwa. Mu gihugu ca Maroc biravugwa yuko rero yoba igiye gutangura kugura ibyogajuru by'ubutasi bigezweho bikorwa na Israeli. Maroc yagiranye amasezerano akomeye cyane na Israeli Aerospace Institute kugira ngo igure satellite zishika kuri ebyiri z'ubutasi ziteye imbere. Y'amasezerano afise agaciro ka miliyari imwe y'amadolari ya Amerika, agaragaza ingamba zifatika z'ubushobozi bw'ubutasi bwo muri Maroc kandi agaragaza ubufatanye bugenda bwiyongera hagati y'ibihugu byombi. Aya masezerano rero ateganyijwe kumara imyaka ishika kuri 5, ashimangira itegeko rya Maroc ryo kongerera ubushobozi bwayo rero mu bigendanye n'ubutasi, kugenzura ndetse no gushakisha. Kugura rero birimo satellite za OFK 13 z'ubushakashatsi zizasimbura satellite zakozwe na Airbus na Thales zisanzwe muri systeme yo kugenzura ikirere ca Maroc. Icemezo ca Maroc cyo gusimbuza satellite zisanzwe za Airbus na Thales systeme iteye imbere ya OFK 13 byerekana ubushake bugaragara bwo kongera ubushobozi mu karere karimo amacimbirane ya politike ngaha muri Afrika. OFK 13 ifite tekinoloji ya scientifique rero operatic radar nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, itanga igenzura ridasanzwe ku manywa ndetse na nijoro, resolution igera kuri metero 0.5. Ikoranabuhanga rya SAR ryemera gufata amashusho meza cyane ndetse no mu gihe hari ikirere cibi cyane. Ibigira iyi satellite rero intangarugero mu gukusanya amakuru ku kubungabunga umutekano mu kirere nk'uko bikomeza kugenda bidushikaho. Nta gushidikanya ko iri koranabuhanga rero rizashimangira ubushobozi bwa Maroc bwo kugenzura imipaka yayo, kumenya iterabwoba rishobora kubaho ndetse no gukusanya amakuru y'ingenzi, nk'uko iyi nkuru tuyikesha urubuga rwa military-africa.com isanzwe ikora inkuru zicukumbuye ndetse n'ibitangazamakuru birimo nka African Intelligence gisanzwe cyandikirwa mu gihugu c'Ubufaransa ariko candika ku nkuru z'ibihugu bigiye bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika. Kugura izo satellite rero ntabwo ari ibintu byihariye, ahubwo ni ugukomeza ubufatanye bwagutse mu bwirinzi hagati ya Maroc ndetse na Israel. Ibihugu byombi byashyizeho umubano mu bya gisirikare mu mwaka w'2021 byibanda ku gusangira amakuru, ubufatanye bw'inganda za gisirikare ndetse n'amasoko n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba byotuma abategetsi ndetse n'abaturage muri ivyo bisata bashobora kuba bogira ubuzima bwiza cane. Perezida Vladimir Putin yavuze yuko agiye gutangizaho imperuka ku gihugu ca mugenzi we kizwi nka Ukraine nyuma yuko yatangaje ko bakoze ikosa rikomeye cyane ryo kwinjira imbere mu gihugu c'Uburusiya, ndetse bakaba bamaze gutuma ibihumbi by'abaturage batangura guhunga, abandi bakaba ariko bapfa. Ibi byagaragaraga mu ijambo Perezida Vladimir Putin yanyurije kuri televiziyo y'igihugu mu masaha aheze, aho wabonaga afise umujinya n'uburakari bwinshi, aza no gutegeka ingabo ziwe gukora ibishoboka byose bakavana umwanzi muri ibyo bice byose. Mbashimiye ko mwana nanjye umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro mbategura ndetse nkanabagezaho, twongere gusubira mu masaha ari imbere. Mwese mukomeze kumererwa neza.